pen diesel anam kapasoviga jok Kongres asong kachesong. Ingden kep lamet kuru kalitang klong kamteronaphan kachikimo. Karbi Anglong Autonomous Council of Han Cholang Bomta Rat Kachelenga Towar Kapalele Darajok Rong Aratum Towar Kachesam Thurpa. Karom Bini Karbing Long Life Prime Tama Berta Long Pen Nilisami Julie BP Nonarjik Tha Bertang Ton Pen. पेट्रोल पेन डीजल अनाम के बाद पेगा जॉक्सी सोनसुरी और मुहरटाटा अनाम नंग बानंग कोगलो लासी जासेमेट के पेट्रोल पेन डीजल अनाम अप्रांग अतेंसी दोनंग जीपुरा दीफुआलोंग कांग्रेस अतुम काचेसोंग थुरपा भारत अदेपी अलोंग प्रेजाम और मुहरटार अनाम के बाद बम जासेमेट के गाड़ी अजंगथु पेट्रोल पेन डीजल मेन अनाम नंग के बाद क्रागा जॉक डेट पियारात हंगजोलो भारत डेट पी प्रेग्जाम स्टेट लपेन डिस्ट्रिक्ट अलोंग पेनांगन आरा जासेमेट किदु केलाक आरारातुम केचो किजुना हरमु पेंचेंगलो जांगथु अनाम नंग के बाद क्राग फुथाक मोदी सरकार फान चोकची पुसी सोशल मीडिया अलोंग पेंचेंगलो पेनांगन न्यूज चैनल अलोंग सेतामी नॉन मलम के तिहुर नोटलो रात के हंगजो फुथाक कांग्रेस असंग अदुमता आरडीपी दुनसी राडा के मांगा तेंका प्लेंग पिदुनजिया फानपुरा पिनी भारत अदांगपी प्रेग्जाम स्टेट लपेन डिस्ट्रिक्ट अलोंग पेट्रोल लपेन डीजल अनाम के बाद क्राग फुथाक इंग तांगरा काचेसंगा साइडेंग पनलो डेट पीआर लो प्रेग्जाम अदिम अलोंग काचेसंग पनासों थाक थाक्सी पिनी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट अहेमपी दीफु अरोंगसोपी रूस एंड सोंसिंग इंटी मेमोरियल पार्क अलोंग सेतामे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी अतुम पाटिरपी पनसी जांगथु अनाम के सोबुथाक काचेसंग आसाई देंग पनसी इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लपेन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अतुम अफान कापानोंग अपिन पुरालो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट अदिसी अफान पाजिरामलो पिनी काचेसंग बमपोराहुत KADCC वर्किंग प्रेसिडेंट अनपार्टा KAAC EM बारिम अशोक तेरोन फेरांकिया थेंगनो कनिंजिया तेंके कांग्रेस का धाना के तो केनांग सोदलाम के अलांग लेतुम दे इली सांग हान इंटी मेंतु करसिंग का चोनाम आदर लाना ने नॉन लॉकडाउन अफ्रांग बे लॉकडाउन अफ्री हना आदर ले पांगबार न कांग्रेस सरकार दिन ले नॉन बीजेपी सरकार के दोसे लॉकडाउन अफ्रांग बे लॉकडाउन अफ्री आसन तीन हरमु आदर पांगबार जे पॉजिटिवली रारा तुम अफ्रांग प्रांग दिफो बजार ला इले तुम लांग ऑफ इलिन फारोसी फारुन जब नॉन के लॉकडाउन है सेक के तुम काला 350 550 आनकी बीओ के 700 800 ता नाम नांग लो तसे पीपल लो से अमुत बियालाम पागल हेलो जे नॉन बाके पेट्रोल पे डीजल लासो के बारही आ जो नीच नॉन ट्रांसपोर्टेशन दाम बढ़ी लो अपने वस्तु बना दाम बढ़ी लो हला सो जे नी कोमालो किसो नांग के इले तुम रारा सो जनरल पीपल तुम लो तसे लासो हरमु बांग रात तुम चीनी पा मेन एंग नॉन जांग सु पे पेट्रोल बढ़ी आ जो नी इले तुम आना किसुंग मा हला सो हरमु बांग अन तिला चीनी नहीं लासे तुम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पेन इतुम धाना का दोकले हरलो लदाख डीसी फान नॉन इतुम मेमोरंडम पिदाम को लदाख कहा लदाख डीसी फान पीसी तुम हा दिल्ली प्रेसिडेंट बीएम फान लासो को पापा ले जातेन जांग थो दर पांग लातेन फ्रांग सोना दर नांग चिरु नांग को आन ते किदुक केला मे भी जांग रिपी करा तुम अंदा दर के कम हजार हम चलम चोनाम लो नांग को तसे अमुत पिलाम मांगे बस्ता दर को सके जांग थु पेट्रोल बारिया परो तसे लासो दर मांग कम वेक नांग लाहेलो पि धाना दो अमुत पिलाम मांगे Halapu KAAC EM barim roton inti kaninji ponatengke inut rara phan kachesong pilapen ahok peralam rata thingno ke ban pia bangphu mohan rong pia phan BJP atum raikom saithi kapanep cheka puthak pinrempon what they have promised to the common people etue mohan rong pik jitu eras korise io ek jitu byakti asile ji corruption against hoday mat mati asile so it is very unfortunate we as a Congress party condemn such act by the BJP. News report Rosanan se Karbing Longlan. Bharat adar along non malom diesel lapen petrol anam ke bad pige jok det piadang along kachesong hangjo hanghaya porahut West Karbi Anglong District Congress Committee hinpen hamran rongsopi along kachesong asai dengpon Prime Minister Narendra Modi Kacharia Sarkar pen alechu endonsi Central Excise Duty pen kedamtang chiklojon thop angbong petrol lapen diesel ador pe batponlo Bangso ajok det piadang along ke ongdum state along kachesong setami hangjo hanghaisi nangdokoklo
Bangso puthak pini hamren rong sopi along Congress claim bang photum pen patir pi ponsi rat akisonga pharman kache songang thek India President Ramnath Kovina phan panongsi West Karbi Anglong DC Syed Isfaqur Rahman arideng pinpura lo pi pajodang West Karbi Anglong DC asai hema thengnu along West Karbi Anglong District Congress Committee amaipu sarthe kram sapen BJP kachari kachok che puthak ningkang samsi chepaklang pon nono bang ke jang thua dor ke bat loge loge bang ke kadok ave lage laso ai fek bang ke kiddu ke laga tuman si kai fek am ya thema diesel dong se dor ke bat pulotang te lake bostu bahini ta dor nang bat po lasi non laso BJP सरकार तुम ला पुसन हलो जे मुनि तो तुम भांग के पालू जे ला पुसन माने बार्टिंग के वाक पेन रिंग ला पचो सोका सोनसी के पमान Der along BJP asong penle nangchari bom pulote kiduk ke lak araratum ke reng dunun e Guwahati rong sopi along Asonson ke Phuroya the ilin along Troxike pulote Konatsi ke reng dunun po Karbi Anglong BJP सरकार nangkahahon penajok nilitum Karbi Havar Karbi Anglong along kiduk punon kithek the tum punon itum kisung lason si kaduk avita chithek long long lasi laso BJP सरकार jong si wang bom pulote ilitum sai kachitiki tum punon ilitum gari motor kido atum punon ilitum sungpi kalang athe diesel punon petrol punon ador nang kapabat lok lapen Guwahati long ason non lockdown kibi hala deksi alu ilin si 70 hutur tuka lasi lason pulote itum Karbi Anglong long ke anso se si itum ador nang batlang Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong Karbi la meramai dogmoka aro pen patir bi ponsi dogmoka ahithia long kedo long kam teron akumlina long ingdeng kep karliarni kachikimo asai kedeng pon Ili dumakhei lamet lamchong kapang bangphu lamet guru karitang longkam teron ingdeng kep karli arni manpeng piponsi pini dogmoka kle arotum dogmoka ahithia longkido longkam teron akumlina longsi kachikimo asai padokonlo Bangso kachikimo asai kapadoa hot Karbi lameramai dongmokak aro amaipu Robindra Rongpi ahin pensi Japon dinno Laso ahut kongchun bang Dorsing terang Bidisar Joysing Rongpi pendanglo klembang phu bang phiatum chetong dumsi Karlitang lamet guru longkam teron pirthe ajethe dotte kahot Karbi akhaya pharman lamet lamchong kapangcho pendanglo alangni ke klem kedamasai amo doan aputhak chethan chimon ponreti Kachikimo asai kedeng hut alohi aman pen dogmoka municipal board chairman Biren Singh teron chetong dunsi Karbi lameramai dogmoka aro kithir thek asahem Prabjin pen kimpon poposi lamchak chipitekan Lasila baksona bang phuatum bhan ke litum kachikimo ponchot kale alang litum ke claim ko anma ki undam de alang litum ke claim tangamu sitame litum an ke tarlip dunai phur dunang ji apen alang litum ke tokamu ke sapa pe dolang pusami sapa pon ge phambot ngi longkam tron asa bramen than ji man longkam tron hanga thek ma ame hanga thek an arni men ke ni ngabe ho sitame alang lia ame hanga thek bang ke hunapura habar non ke mai brik thi dokok lo ha jai pong da mai briga habar se alang lia ame hang thek lo pen alang li hema ke sara mena bang ke dipluteron la pente asar pi hai amena bang ke kacai hansepi lapang ke dogmuka so lo kacai hansepi bangke alang li bangke hasinapur lo mai ding so dong mukak pen semsinti Karbi Anglong live tangten nomalom so dihina mo phan birtang ton manik senang Pangcho Stationery Humri damra langdamik tha labang so kuladalo nanglitum kerang sor hormuan long iji lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sor hormu lapen kapre ka son nanglitum lopon iji Humri damlote nanglitum theki gungji lasi humri damik tha Pangcho Stationery Humri dam nang
Jading Lake, Rongchilan, Dipu Manja Road, Don Bosco Higher Secondary School Adum, Dipu, Karbi Anglong. Dihina mobhe pusat bertar juthuilona. Amreng constituency angkangarlo jirikindeng ahithi pen kachi koinot motha arong araratum aningkan penta rat ka chelenga phan kemesen atowar ka vedarajok rong araratum methang atangka chirungsi towar ka selamasai kedeng. Number Sirkep Amreng constituency angkang arlo jirikindeng pen kilometer ke thomajak ka helo mutha arong aphan ke nonpuanta parivartan lapen digital India ledam delang. Bangso ajok mutha arong arada bangke non puanta rong rup arlo mesen atowar kacheleng duna barsai long duntelang. Kedamtang penangan aningkan pen KAAC kacharia tuma phansi towar chulang bomba. Bonta non puanta KAAC kacharia tumpen mutha arada phan ki mesen atowar ki pithek thera rajok pini rong arada tum lockdown apor holsetami methang kacheleng atowar mesen angji pura tangka chirungsi lapen rat doan chithor paksi towar selampong. Mutha arong lake konane gari motor ke ledam de arong laputa kalilo. Jirikindeng ahithi pen kilometer ke thomvet lo kahelo. Puvoi phitta sarkar atum nangkelangabe. Kedamtang asorkar atum narton asorkar pu amen kache thangklong apor hot anke mutha arong arat aphanta matha ponmelo pusi radatum pen ningje ponrenti. Lasi KAAC kacharia tumpen bangso ara rafanseta mesen atowar nampia sonte mesenji pusi towar kasela mara tumpen ningje ponrenti. Lage mutharong lo nelitum ningkan pharusi suselo ladakarong sukim pen kedu nelitum jirendeng pen kilometer ke thom vet kahilu sitame piniarni han ningkan pharusi susedet aphianta nelitum phan sarkar pen thangnara ke raba welang Lasinelitum piniarni kidubom IMSC rina terang pis tame labang sorong arubalong ke akeng pak tanang sibi belang lasinelitum rat pen tame nelitum asai jogye pen nelitum labang so tuar ke nelitum chisumar nang koklo lasi nelitum nenghang ke asabak sarkar pen nang rap ason tepu tame piniarnian tame nang rap redet lasinelitum chiklem delu Jirikindeng pen Samsung Inti Karbi Anglong Live. Nagaland Dimapur Timber Association atum kangki resek abar saiki mechu NC thengpi kepon chimit mipin. Kedamtang bosik ni bhayangkara troxy ani Bokajan Forest Range atumpen ihum batama thengpi kepon dangkep RJ23GB 5402 atrak Dimapur pen Guwahati anatru kedam bomhut nebdun cheklo. Thengpi alo along kibi Pharo troxy rap hokeba thengpi baklangsi GST apartment suri trokebra hiniansi pichot. Bonta ahok era bangke kibi labang so atrak along kibi suri isira Pharo pidoko lapen GST aphansetame lakha dun pami pulote lakhini sose doji. Lason thathaksi kedamtang bosik ni bhayangkara isi arnita borpothar atum RJ18 GA3453 dangkep atrak pen seguna thengpi ke ponahut nebdunsi Silonijan Forest Range atum aphan hodairam koklo. Bonta forest atum alo hai hui choklim pinchong dun deramat lotu prodlo. Lahai kado kabe athengpi Nagalena longke ave pumajok ta chini. Lasi lahai athengpi ke Karbi Anglong athengpi si Dimapur ponpo puthot Dimapur pen Guwahati lapen Kolkata pen chenglo pregjam state alongsi ke poni hupon bomlo. Lasi thengpi kangwa puthak KAAC Jasimet ke ingnam raikom sakhiatum methang apok aphan chematha chochera cherok tok pen methang asai cheklemasonte mesenji. Athe kewangji lang arni setami Dimapur pen laposona thengpi kewan tuthide ji po alamabe. Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live. Tagdi bini prime tama berta ke lapon sikang toniklo dome thagme ajo ke me.